bandla asicolise kuloko kuphazamiseka lokuncane lesibenako bese sa welcome yona indvuna nelibandla layo nekubonga nje kubahlonishwa ukuthi nanamhla bakhona kukhona kuvuka babuye bangene emsebentini welive siyathi lokuthi it's been a long week solo kwaqala emakomiti vele kuyasenjetwa siyabonga lokuthi ikhandla kwenu ngoba hey kuhle kuba madima kulamanye emakomiti so siyanibonga kakhulu bahlonishwa sibonge nalo litiko kuvuka nalo siyathi ukuthi live liyasebenza kodwa ke naba bakhona nabo sithemba ukuthi sitawusebenta kube kahle impela ndvuna inkosi sitakucela ukukunika lithuba ndvuna usendele ipreamble ngathi sebahlonishwa ukuthi le asikayiprint bahlonishwa kunayo lekhona vele kule report utawuhamba through yona minister nangabe khona la afuna ukuadd utawuba at liberty to do so but njena I report iyona lela singa phehli ke tindvo letaphe sethi sibangela umsindo kunyukubeteka kwelive siyabonga ndvuna sicela uqhubeke ndvuna usebente siyabonga Siyavusela sihlalo sivusele wena sivusele bahlonishwa chairperson sivusele PS nelitiko lonke I-support staff yeParliament nadotinzaba sihlalo chairperson sibonga lithuba kuvela phambi kwa iPortfolio Committee kutowethula umbiko wesigaba sekuqala isiqephu sekuqala semnyaka imali wa 2026-2027 sihlalo ibhaliwe yona ipreamble ngesilungu mane yelulile sihlalo ngidawuta manje kufinyeta la kufinyeteka khona Mr Chairperson kwethula nje endlini sihlalo ukuthi litiko linemsebenzi lelimandate wona kuwenda ngekhaya kunemsebenzi lelimandate wona kuwenda ngaphandle kwelive lisebenzile ke sihlalo litiko njengoba sibeka kumnyaka imali wa 2026-2027 umuntu angaqala ngekusho nje ukuthi lokuvela etimalini kusama under expenditures Mr Chairperson kubangwa ngiyo le fiscal cycle ekutheni imali uyayikhanze ukuthi itirelezwa towards the end of the first quarter it's not necessarily under expenditures but kuyawucondzana kahle nasekureconciliwe netimali setingenile ngemakota sihlalo nonetheless lichubekile nawo umsebenzi litiko sihlalo ngakhona ekhaya lichubekile nemisebenzi ma confirmations sihlalo ema secondments nama appointments la yayendeke routinely kungaba ngiko kubekwa kwebantu bemavela ahlukahlukene ngekhathi even kuyo iDepartment of Administration litiko through its legal department Mr Chairperson likhonile kokuthi litablisha 22 wema instruments kuze ratifywe ngiwe emaParliament esihlalo tawukhumbula lecommittee ukuthi kuke kwaba nawo umhlangano evikini liphelile the other week nangakuprocess with Senate and Assembly has gone through the process Mr Chairperson kubuka lama instruments ekutheni ingabe ngumaphi labonakala live kufuna lithi align nawo sihlalo kunemisebenzi ke lechubekile futhi kuyona lekota yeqala sihlalo kufaka ikhathi kuhosta imihlangano lebekhona even umhlangano kaOACPS lobe ingcayizivele lobe isuccess lenkulu sihlalo kwaphinze kwaba nemhlangano inaugural African EU Parliamentary Assembly sihlalo lenawo umhlangano uhambe kahle kakhulu bantu bekuhamba bakhonile ukuthi bete bahlanganele kulelive kuma facilities alo lamasha kwahamba kahle konke sihlalo na feedback letholakala ko ingiye ukuthi awulive laseSwatini impela libonakala liqapho la eAfrica sihlalo bafisa kubuya ka international cooperation idepartment lekhona ngekhathi etiko sihlalo ku facilitate kule ma agreements
nemeva lehlukahlukene kufaka ikhathi bo UAE kunema MOUs lebeka sayinwa live nabo Azerbaijan iTaiwan tivumelano lebetibuka kuthi live lisitaka letinhlangothini letehlukahlukene kuma scholarships more training opportunities for emaswati kulawo mave lehlukahlukene nekushiyelana nje ligwayi etinhlangothini letehlukahlukene ekubukeni taka diplomacy ukuthi ingabe live la kangwane nalawa mave anga improve kanjani sihlalo ngaphandle njengoba litiko line mandate through nama embassies liqhubekile kusebenza nakule kota mina ngimsebenzi leyendekile sihlalo mahhovisini lehlukahlukene lengete kumbe ngakubalula ngakunye njengoba ingwenyama emhlaba beyiphuma ingena emaveni lehlukahlukene esihlalo ihlwayela lona live emathuba lamahle nebudlelwane lobuhle nemave lehlukahlukene njengakubekisa sihlalo kubotopia nje kukhonakele ukuthi kwakhiwe budlelwano etindzabeni tabo service sekunama agreements la khona kubuka lokho ukuthi sisebenzisana njani ku-improve i-connectivity ne-trade kunalokhu kuchubekile etindzabeni letehlukahlukene kubo Morocco ama-scholarships akhonakele ukuthi achubeke sive semaswati sisitakale Washington DC kube kunenge nje lokukhulunyiswa kotindzaba tabo agowa njengoba sathi ukuthi ti-housed khona emahhovisi la khona endesiciniseko nematiko lafanele kweuthi kusetshenziswa nekubanjiswana sihlalo kuze live likhone kuchubeka libenefite kule budlelwano lesinawo nalamave nalethi inhlangothi tema-business letifana nabo bo-agowa. Mr. Chairperson nabahlonishwa bonke khona ngaphandle lovisi leTaipei lapho khona live linebudlelwane nelive leTaiwan kufacilitatekile sihlalo luvakasho lolube likhulu lwakhe mengameli live leTaiwan na foreign minister wakhona nemabandla lebe bahamba nawo sihlalo kufika kwabo kasikuthatha kancane kukabinto lencane njengoba manenge ama initiatives lokwalethile kufaka ikhathi kuncinisa tinhloso tekuthi ba establish imisebenzi leyahlukahlukene sihlalo kule innovation park njengoba umhlaba ukhona batawu investor imali lengetulu kwa 6 billion kule live sihlalo kubuka ukuthi live lizuze kulobudlelwano lesinabo nalo live leTaiwan sihlalo live lichubekile njengoba siyati ukuthi kube kwaba nephithiphithi eGulf kungabona ngasolinye lokukhona phakathi kwelive leAmerica neIran kunemaswati ke lokudzinga ukuthi live liwa evacuate kuleto ndzawo kubo Saudi Arabia sihlalo successfully so through our missions la kulawo mave nabo Kuwait emaswati akhona ku evacuateka abuya ekhaya kwaze kwaphela leto tidungudungu sihlalo kanjalo netidungudungu leti bekhona leti sengapheli kahle kubomakhelwane ePitoli Mr. Chairman lihovisi lichubekile ku-extenda lawo ma-services emaswatini lebeka affected kuleti phithiphithi lebetikhona sihlalo lokuyimandate yalo litiko kulamahhovisi kwekuthi emaswatini asacakekile akhona ku-assisteka Mr. Chairman etindzabeni takokuthi aphepha njani ladzinga kubuya ngekhaya assisteka njani kubuya ngekhaya sihlalo sihlalo kuma-capital projects ngaphandle kokwelula kakhulu litiko litsalivete nje lokwekuthi kunemisebenzi lechubekile nakule kota endzabeni yekurenovate emahhovisi alo litiko lese kuku-80% kuya ngakhona emaphethelweni sihlalo lokunengisekwentekile kodwa ke umsebenzi usachubeka sihlalo ngoba lihhovisi laka-foreign lisibuko selive nakufika labamele emavele ehlukene khona eSwatini bekumcoka lokuthi bafike endzaweni lekhombako ukuthi live leSwatini lisithombe sini sihlalo kungako leyo msebenzi kuyimisebenzi lichubekako kungako lichubekile nekuthi nase-airport la bafikela khona bekunene bakhanze kwekuthi sekulungiswe ngendlela yekwekuthi bativelevele basekhaya ma-renovations sentekile ikakhulu la kuhlalela khona umhlonishwa ndunankulu namabandla akhe nakahamba
nala kufikela khona tivakashi telive letimcoka kuma VIP lounges Mr Chairman ngemsebenzele capital leqhubeka konje ngoba e-airport kusetshenziswa imali lesithole eveni le Taiwan kubuka lokho ukuthi sihlalo si improve kanjani ema facilities ethu abe ngilabukekako abe ngila projectors sithombe lesiniso sithombe lesihle selive sihlala ngiphinze ngibikeke ukuthi kuma embassies kukhona labonakala assessment sekusadzinga ku rehabilitate kuse Geneva nje kuse London nakhona eBrussels sihlalo sima sesisole sikahle litiko ke bele elithole imali sihlalo ku rehabilitate ema embassies ethu ngaphandle imali engakabo 20 million per annum but unfortunately in this current financial year asikatholi lutho sihlalo simo nje lesibhekene naso lesingcinamba lenkulu lesi ukuthi ingabe sitawathini lamahhovisi Mr Chairman kodwa ke sesethembe bona abahlonishwa ngoba sicelo sasifakile silitiko siyethemba abahlonishwa batasibambisa ukuthi manje siyithole imali yokugceba emahhovisi elive ngoba asithombe selive nakale ngaphandle nakabonakala sekamahoko nje noma uqhamuka ke ubonakala ukuqhamuka kulelo live bese kuba ngathi nawo kuleso simo so we're hoping ukuthi sitawubambiseka nakufika igaba supplementary manje sithiwe hadla sitawukhona sihlala ukuthi sihambe siyoceba emahhovisi alo live Mr Chairperson ngalawo ngicela ukugcina lapho sihlala lokunengoku report kodwa njengoba sinalo litiko sitawe tama lokuthi siphendule as much as we can kulo uma interventions latawulethwa ngibo bahlonishwa siyabonga kakhulu sihlalo lithuba kugcizelela nje ukuthi litiko litimisele kwenda ngalokuphelele ukuthi mandate linikwe yona liyende ngendlela lefanele lebhekwe nalive siyabonga sihlalo wasibonga kakhulu Honorable Minister i-preamble yakho yelitiko lelisebentako litiko la Foreign Affairs and International Cooperation sibonga lokuthi lelitiko leli kusebenta kwalo sokuthatha eSteven ngoba vele sesimbone wekunene kube nguye lophuma angena hamba usakhela ubudlelwane nemave nalo ke litiko bese libasela lamva kwakhe wekunene lento esho ukuthi konke lokhu wekunene la kwendile kuyabonakala ukuthi kuyaphumelela siyanibonga kakhulu kuloko ngidawucela ke nyalo ukuthi bahlonishwa bavele bende njalo ngema interventions zabo following lokuthi ipreamble yenduna sebayivile nereport bayifunza ngidawucela vice chair umhlonishwa Vilani waseMadlangembisi ende njalo Ngiyabonga che kuthola lithuba lekutokhulumisa le report ye first quarter ngaba kuvusela kuye minister ngivusela nawe che ne ministry yami yaka foreign affairs yongane ngivusela nama colleagues Chairman ngabe asikaqali kahle nasingayekela kubonga ingwenyama eMaswati kuthi ingwenyama eMaswati isebenzisana thutane naNkulunkulu utawukhumbula Chairman ukuthi 2010 kwakune World Cup la eSouth Africa kamakhelwane data tihlobo tase Spain tatocela umthandazo ngosini tayiwini World Cup babona base Spain ukuthi batawutfala madima ku World Cup leyalonyaka ba invite ingwenyama yaledunu yafika yabathandazela lokho sebawine the World Cup singayibonga ingwenyama khona lapho sethembe ukuthi nalo lutho lethu le sebataliphe ama conflicts ikanzi ngoma yethu khuluphele lele mbabane Chairman Chairman sengena ngala Chairman awu I report iyevakala yona Chairman I straight Chairman sekungaba nje kuvunlisa noma kubuda lapha nalapha ukuthi nangabuta nje lapha ukuthi why I-budget bangazange bayenda for ku rehabilitate leti takota government leti overseas ngoba report ichaza ukuthi budget labayifaka for kulungisa lama properties government la overseas kwayangani lapho bangazange bafaka ku budget
nalokuthi Chairman kunema MOUs lesiwasayinile nala emavela ngaphandle kule first quarter yini emaswati la benefitile lama MOUs lawo lesiwasayinile outside the countries ngoba lamanye siva ukuthi besayina bo mining lakangwane sayenda i-mining kambe ngakhona lapha kusibambise khona yini kule mining lesinayo kule first quarter lesisuka kuyo Chairman wami nalokuthi i-report ikhombisa ukuthi kube ne-under expenditure khona la ka foreign affairs ngabe ngeke ayikas affectini abroad nala ekhaya etintweni letinengi ngendlule Mr Chairman i-report ikhombisa ukuthi kunetikhala letinengi lekufanele headquarters tikhavarishwe titawukhavarishwa nini Chairman yini lama challenges ukuthi tingakhavarishwa nalokuthi ke yini ndabuta kwagcina Chairman ngoba vele i-straight Chairman nalokuthi ke yini support lesingayinika yona i-committee yami noma ke i-ministry yami as i-parliament noma ke ama-stakeholders kuze kuthi itowenda ukuthi le kota lesiya kuyo itoba ngcono kule lesuka kuyo Chairman bekungaba kunenge Chairman lebenguplanile but nje bekunaloluvalo ukuthi awukho Chairman but so khona nyalo ngaze sengiya relaxa Chairman wami ngiyabonga Chairman. Wasibonga kakhulu umhlonishwa sibonge imbuto yakho leqonze kulolitiko ngidawucela umhlonishwa Sibanze wasengilongo naye ende njalo abude endvuneni naselitikweni. Now siyabonga Chair uvusele kuyendvuna uvusele kuma officials zonke uvusele kubahlonishwa neba media lapha khona Chair kungaba ukubonga nje kakhulu ku elitikweni la foreign affairs kude lokunenge lesingakusho i-report esiyifunzile is straightforward and kuyafakala and isiyani nekusebenta kwayo kuleli tiko sesebenza kanjani kungaba kubonga nje kakhulu khona etikweni ukuthi bawacabangele emaswati mawufunza i-report usine scholarships litiko malihamba lalihamba khona liyawafuna emathuba ukuthi amaswati ahambe ayofunza ngaba ulivumisa nje litiko salichubeka kanjalo ukuthi amaswati asitakala akhona ukufunza nokuthi nalabo labangakhona ku-absorbeka la ema-university akithi akhona bakhona ukuya ngaphandle kungathi nje kulithumisa litiko salichubekele into enjalo ngikubonga nje etikweni ukuthi bakhona kuhamba nengwenyama ukuthi basitholele abantu abatabuya batovusa emnotho ekhaya naloko nje sabachubeke litiko likwende imbuto nje chenca ukuthi ngaba munye but kude labakushito ke report nyalo but bakusho ema reporting le endlulile ukuthi staff lesikhona lengaphandle besine problem ukuthi asikaphatheki kahle kude i-pension kude ama-allowances kude lokwa kuthi ngabe litiko loko selikulungisile nabe alisakalungisa selikuphi nekukulungisa kusile staff lesingaphandle now sithole everything lesithola di-70 tahulumende letikhona la khaya i-pension i-medical aid nema-allowances kubuta nje etikweni kusiloku bebakureportile ecala ukuthi bane-challenge ukuthi staff lesingaphandle sine-problem ukuthi inyalo sebeme kuphi ngiyabonga kakhulu Chair. Siyabonga kakhulu umhlonishwa ngidawucela kuniketa umhlonishwa wami ke Masuku elutheluthe. Ngiyabonga lo sesihlalweni nami ngicela kuvusela wena Honorable Chair nabo bonke bahlonishwa bese ngivusela Honorable Minister nelitiko lonke ngokuhlonipha nje tigabadalo bese ngiphinze ngivusela wonke ke lomunye umuntu osendlini. Ngiyabonga kakhulu Chair ngokunika lesigajana lethutsha lencane ukuthi ngikhulume. Honorable Chair
sesomani yasikhomba nje siyakhuluma mbamba leli tiko leli tindvo lindlela lisebenza ngayo ihlobile honorable chair iconzile nje kude lokungakanani lo ngakusho ngoba info vele nje nawe uyadibonela kuhlobile chair lengakusho nje chair lokuningi ngeke ngisakuphinza labakushido nami libe ngithi ngiyakusho sebakhulumile sifundiseke ukuthi singabe sikhuluma lo sekukhulunywe kulomunye lengakusho nje chairman kubonga ngivile ukuthi kunale mihlangane labo OCP labahambe kahle la kaNgwane sibonga nje ukuthi sirepresenteke kahle kunebantu bokuhamba ukuthi imihlangano yethu ihambe kahle siphinze futhi sibonga ke nalokuthi i-office lethu la Foreign Affairs bayali renovate vele che belidingeka ukuthi selilungiseke kahle ngoba uma ufika phela uya ka Foreign Affairs kufanele kubonakale ukuthi li office lelikhulu leline bantu labaningi laba bemavela amaningi bafikela kulo so kufanele ukuthi mali uqhamuka nje ubone phela ukuthi hayi kuka Foreign Affairs hayi lokufuna uthi kodwa ngiyilondela office sesiyabonga nje uma ngabe bathi sebali renovate lokunye ke sihlalo ngivile khuluma minister ukuthi indzaba yoku renovate ima office kumbe netindlu talaba labangekho labasimelele lengishiya bathi bebete le mali ya yokugwenda lokho bese ngitibuta ke che ukuthi awu ngani basebane kune under expenditure phinde sengiyadikhumbuta ukuthi hayi phela bathi tengilothi bekusengapheli lo mnyaka ngazi usibekune under expenditure ngoba ngikabuthi awu anikayisebenzisa ingani phela le sebaphindze ke sebachazile ukuthi lo sibekusengapheli lo mnyaka nginyalo ngikhali ngitawuconza kahle sesiyacela nje honorable chair ukuthi bamane bayithole le mali labathi bayicela yokuthi mane bolungisa le lapha kungalungi khona ngisho nalokunye ke che sesicela sengicela nje ekugcineni sengicethile che ngibonge nje lokumcwa ukuthi litiko lenda kahle aliqhubeke nje lende lisebenze njengoba lisebenza kuhle lokho siyancoma bese ke che ngibonge ukuthi cha bakwenda lokho bengihlale ngikusho cela ngesale bangivalelisa nje yabo Cha siyabonga kakhulu umhlonishwa sibonga kakhulu imbuto ngidawucela kuniyethu umhlonishwa Thandeka Manzini region naye abude Asibonge honorable chairperson ngicela kuvusela kuwe ngivusele enduneni ngivusele kuma officials ngivusele kubahlonishwa na wonke lo sendlini chairperson ngikuqala nje kubonga imisebenzi le yendiwa litiko la Foreign Affairs ngekuyosimelela ngaphandle lesilethele nema investments lisayinele nama MOUs lende konke kubonga siyalibona litiko lisimelele kahle ngaphandle kwelive sibonga kakhulu kuloko chairperson honorable chairperson nami bengifuna kubuta ukuthi ngabe athini ama implementation plans lama MOUs la sayina litiko eTaiwan la in place lokuthi they deliver tangible benefits eMaswatini honorable chairperson number 2 ngifuna kubuta ukuthi ngabe sekuhambe kangakanani in developing the national diaspora policy and ngabe litiko lingasitshela ukuthi ngabe litayiletha nini leyo policy leyo eParliament itawutablishwa nini honorable chairperson cishe umhlonishwa Vilane ukuthinzile indzaba yema vacant positions critical vacant positions la se headquarters nakuma missions bekungaba kuhlola nje ukuthi litiko ngabe selihambe kangakanani kubambisana ne public service to fill these vacant positions because utawuthola ukuthi vele litiko angeke lisakhona ku deliver lokunye ngoba kushoda human resource sekungaba nje kubuta enduneni ukuthi ngabe selihambe kangakanani to fill these vacant positions chairperson ngifuna kubuta nekuthi i-report iyasho ukuthi mission yethu lese Geneva idelayile kuma salaries nekuma rental penalties la kwenta ukuthi kube nema threats ukuthi bangayikhansela ilisi yethu ngifuna kubuta ke chairperson ukuthi ngabe litiko lendeni ukuthi lingas preventa ukuthi singabi
kungabi ne damage ku international reputation yelive laseSwatini, Honorable Chairperson. Sengigcina nje Chairperson, sicela kubonga etikweni silibonile lisitfolela nema scholarships ebantfu abetfu ngaphandle, sibabonile emaswati lamaningi awasekho laveni ahambile ayofundza. Siyethemba ukuthi Chairperson ngisho bale ngaphandle batawuchubeka litiko libanakekele njengalendlela lelibanaka ngayo. Bekungiloko Chairperson, kwegcina Chairperson, cisho umhlonishwa ukushito lokuthi ke i-ministry icela additional funding kulungisa kuma properties le headquarters nale angaphandle. Kubuta nje Chairperson ukuthi ngabe vele kwentekelani nje kusuke ekucaleni ukuthi banga allocate phela i-budget kulomnyaka lo, ngoba bebati phela ukuthi itakhiwo tiyafa tidzinga kulungiswa. Bendela nje ukuthi kusuke ekucaleni inga allocate. Ngiyabonga Honorable Chairperson, otherwise siyabonga kusesekucaleni Chairperson vele litiko bekungasiko lokungakanani lelingakubika because it's the first quarter. Siyabonga. Asibonga kakhulu umhlonishwa, sibonge imbuto yakho leconze kulo litiko. Ngidawucela ke bahlonishwa ukuthi kunikede umhlonishwa eBhembe amane naye abude ngoba ufike kuqala la litiko libonile. Umhlonishwa uyifundzile ireport, ufike ekseni, chubeka ke mbundvuna umhlonishwa ubude litiko. Sivusele esihlalweni esihloniphekile, siyabonga Honorable Chair. Sivusele endvuneni PS nema officials kanye nemalunga endlu ehloniphekile. Cha sihlalo Nkosi yami kuncane, siyawubona nje imizamo yelitiko, siyayitusa. Le ngifuna kwathi nje kulamalanga sihlakuna indzaba lekabi kuthi lethinza napa bema ex mine workers, kuthi litiko ngabe libambisana njani na uhulumende kanye nabotepa kunathi indzaba tala abantu lamaswati alasebenta ngale ekhambeni emaveni. Bese kuba kunana indzaba nje ukuthi lamalanga kudume na indzaba ukuthi sive semaswati kuvakala ngathi siyakhukhula lebomakhelwane. Kwake kwabanye emakhasi kwavela indzaba yokuthi lamanye emaswati nje avalelekile ngale asanemalanga ahleti wona solo akasidakali bakulamanye emave bayakhona bokubatsinza bayahamba bona solo basehletisiwe. Kuthi ngabe litiko beli away nalendizaba letfana naleti cishe ngamango lapho kwamanje sihlalo. Ngiyabonga Chairperson. Siyabonga kakhulu bahlonishwa ema interventions enu, kodwa ke umhlonishwa Vice Chair uthi ukhona la funa kukufaka ngakhuluma isihlalo. Ngiyabonga Chair kungipha lithuba. Kungaba kubuta Chair sengikhohlwe bangiphathisile basemadlangana bese Chair sinesihlala la ngakulomncele Chair. Angathi tinzawa ukuthi bathethe Chair labanye sebahamba nje mahele babe nenhlanhla ukuthi abakathole emasoja basibatshele ukuthi live selibuyile live sebangaya eNasport sebangaya nasePongola. Ngithi Nkosi yami shangathi maybe ngathini litiko nanga announcer libatshele lokungilo noma eRedweni sebaningi labafikile kimche baba nalenhlanhla ukuthi abathola amasoja la bathambela nje mahele nami ngambile ngawufika khona ngabuka ukuthi bantu sebawela ngoba nalo lidrati kude ngithi kude livele libuye sengatshela lutho sinendlini ngoba yathi nalutho sikhona nala ka Foreign Affairs Chair bengaba kucela lokho Chair. Siyabonga kakhulu Honorable Member, sibonga kakhulu Vice Chair. Cha nanami ngidawucela kwende ema interventions etiko mhlawumbe indvuna yakaphendvule. Sibonge lokuthi emalunga aya appreciate imisebenzi yalo litiko and kunqane vele lokubonakala ngathi kuyimibuto. Lengitawucela kwengcisa kunekubonga, sibonge nje eveni, sibonge ingwenyama emhlaba. Imhlangano lesiye sihambe kiyo uyayiva ingcingo dakhe wekunene ukuthi hey
uyalibambisa live uyawubambisa umhlaba bekunemhlangano nje wakasakhu not long ago kushiwo lapho ukuthi sakhu songena emgomeni ku plan lensha bathi esakhu reimagined nabaliteka leto tindzaba honorable minister bayasho lokuthi le ndlela lensha sakhu lagcine ayisebenzisa yakheka la kalozitha ngeminyaka wa 2023 wenene wabatshela ukuthi asale sibuka tindlela ukuthi sakho angasebenza njani nje ngcono asebende differently other than just being a revenue or being a customs union nangu kuphela hawu balithulile uhlelo lelusha labatawusebenza ngalo laba lokutawenda ukuthi kuhambe kusebenzisana kulamave la ngemalunga asakho kube lula sibonga kuye wekunene ukuthi umhlaba nelive wakhona kulimelela kahle namhla kukhona imisebenzi yakhe lemihle lesiyibonga ko singasilo nje live la kangwane kuphela kodwa sisifunda sonke sakasakho nekusho ke ukuthi sinemhlangano lisuka kuwo umhlangano ka lo mhlangano lo utekile endvuna lo bobanjelo lapha ezulwini phalazo nawo lo mhlangano umhlangano lesibe nawo ngawo wona lo mgqingo wakhe wekunene nasemhlanganweni yemalapho waka OCPS wabonakala ukuthi wavele nje abathi bafuna indzawo yokubamba umhlangano wathi abuyana ekhaya bekunene eSwatini bafika bekunene base Europe nebase Africa bafika even lemaswati balijabulela netakhiwo takisi batidumisa ukuthi vele tisezingeni lemhlaba so siyabonga kakhulu konke lokhu khombisa ileadership yayo ingwenyama ukuthi awilimela kahle live lemaswati njenga number 1 diplomat siyabonga kakhulu kuloko honorable minister ndasibongela kuye wekunene manje ke nasifunza ireport yakho ndvuna nelitiko iyakhomba ke vele ukuthi nikhalile kakhulu ukuthi sekunetikhala letinengi kuma foreign missions letikhona ikakhulu even at higher level ekubomba bolisiba naso nje staff kanzi phela nemsebenzi lesinikete uwona silive kuyabita lokuthi kube nemasotsha on the ground latawenda lo msebenzi kube nayo lokuningi siyacela ndvuna through you nelitiko ukuthi awuphela yendani lokufanele lingaze live lilahlekelwe kunamamakalo lasebeka setulu ekumela kahle live ukuthi sibantu sebabuye ngasemakhaya labanye seba retire besingacela ukuthi nosingqonqothela la kumele ngqonqothwe khona abahambe bekunene bayosibambela umjeka welive uqhubeke uphakame tindzabeni te infrastructure lengasasi kahle timahovisi besithi siParliament nasasebenza indzaba emaphakelo sivile ngandlebenye kusilitiko laka housing probably banaye finance balungisa kuyoboleka imali leyo to usebenza wona lamahovisi akhe uhulumende lokubonakala ukuthi kwangathi akasekho esimeni lesingiso manje nangifunza le report angakuboni lokho lengikubonile ngibone nje ukuthi ekukhulunywa nangawo public works ukuthi mhlambe sitawuqela ka public works ukuthi basendele lokho angathi noma sekunjinje iplan yini ukuthi le project yekulungisa emahovisi ahulumende both ekhaya nangesheya seyitaphinze iye ka public works noma itawuqhubeka na housing bekungaba ngiloko nje ngitafuna kuva kulolo hlangothi nekudumisa ke litiko sidumise nalo live ukuthi akusiko kokuqala ngesikhathi seCovid silibonile live liwalanze emaswati la bikavaleleke khona abuya ekhaya nanyalo lokhu bekunaleTimo nathi lebetikhona eGulf njengoba ushito ndvuna silibonile live nalapho phinze lihlupheka ngemaswati langesheya libona ukuthi babasonze kanjani ekhaya batophepha so siyethemba siyakudumisa kakhulu lokho kuyakhombisa ukuthi uhulumende wengwenyama uyawakhathalela emaswati noma ngabe ngikuphi lapho akhona khona emhlabeni siyakudumisa lokho sithi litikwa liqhubeke litifake tindlebe phasi live ukuthi emaswati ahleti kuphi ahleti njani kuloko ke lokwendakalako kubomakhelwane siyabonga nje sine silive lemaswati ukuthi
budlelwane bethu nabomakhelwane bohle and eMaswati akasiwo latikhanze angena kulomsindvo lesubonile lamanye amave bawadudula kodwa vele ungasidudula njani ngoba lelive lela vele sisine kuneMaswati lamaningi lahleti ngale than lahleti lakhaya singeMaswati sonke so kuyoba likhona ukuthi bangenda lo ngoba sithemba ukuthi ngaphandle nje ukuthi lelive lingale libudlelwane balamavela amabili sibuthatha ukuthi solo sibuphethe ngetandla letimbili senda ukuthi eMaswati aqhubeka sitakale akhone kumuva ahambe between the two countries ngaphandle kokuphazamiseka kodwa nangabe tikhona tingcinamba letikhona siyacela etikweni ukuthi nisibambise kito ngivile itolo nasikhuluma etikweni laka Home Affairs bahlonishwa bakhuluma ngendzaba yeliheke lelendasi kubogege lokuthi naku mahamba ukuthi kwathi akukhona longahambi kahle ngathi naso ufika ngale so ngathi sekwenta sekukukhunyana ku move between the two countries in terms of now uhamba ngemoto yakho siyacela ke litiyo lisihlolele ukuthi lokwenta kumahamba kwenteka khona kuphela yini kude yini lamanye maheke lesi lokhanza ukuthi siyawasebenzisa kodwa nje all in all siyacela lokuthi niqhubeke endvuna nelitiko nibambe budlelwane balamavela amabili bube ngilobudla PS ngiyathi kusuvelile ebandleni ka PAC kunetindzaba letivelile lesithemba usilitiko litaqhubeka litisebenze leto tindzaba leto nangabe kukhona lapho khona bekwaba khona kungaboni ngalisolinye nelihhovisi lakho PS nikusebende kugcine kuqonza sithanzi ukuthi ilitiko lethu libe ngilelita uhamba liyoveta loqondziswa tigwegwe ebandleni lelifaya nePAC ngoba sithemba sitshela ukuthi litiko lethu liqotho kakhulu lisebenta kahle kude nje lokunjani bese siyakwenye lokutawusikhanza ukuthi sikhanza siphendvula imibuto lengabe asiphendvule so siyacela PS lolo hlangothi lolo nisebenze leyo ndzaba nilitiko lena levelile ku PAC lethenza le office lasePitoli la Kangwane so sitawucela usinisebenzele lo tindzaba lethu otherwise honorable minister siyathumisa umsebenzi lomuhle lo wento alitiko la Foreign Affairs siyabonga na siyeva ne report yasitshela ukuthi kunengileni kwendako kumane kusisithombe selive siqhubeke sibe kulesihle honorable minister kona kuyabonakala ukuthi cha bahlonishwa bonke sebabutile nanathi indvuna sesitawunika lithuba lapho khona minister uva ngathi cha lokhu kutafuna sokuhlela phansi sikubhale kahle ukhululeke endvuna ukusho lokho but lokho lubona ngathi uyakhona ukuphendvula ungakuphendvula ndvuna uyobese ke wena naso unjiyana socedzile bese ndvuna uyasilungisela sitakutshela ndvuna usungatilisa nentimba endvulo etaba setibhaliwe chubeka ndvuna usiphendvule kunetimbuto lebesi iraisile honorable minister thank you Siyabonga sihlalo sibonga imibuto kibo bahlonishwa Mr Chairman lokunenge vele bekuyindumiso kuphose kufana nesihlalo kodwa nje ngicela ngivumelana naso sihlalo nebahlonishwa ekutheni litiko vele lunyawo loluhle njengoba kudumiseka lilishinga khona eStephen sihlalo ingonyama Mhlahlandlela kulokunenge ngoba njengana nyalo nje simile imandondolwana ifuna ukuyohlwayela live impilo lengcono so vele sisonke sishaya sihluthu kuyomakhoselive ekutheni awakhathali kudama kwakhabdlela nokutawenda timpilo teMaswati tibe ngiletihle sihlalo sihlalo tinengitindzaba letikhulumekile vele lokunenge kutawo maritime responses Mr Chairman kungaba kuthi nje hlabahlosi kuletimbalwa letisenzekile kufaka ikhathi kuvela ungazuthi litiko alikayicelini kumbe ibudget yaloku rehabilitator ema-embassies esihlalo sicelile njengenhlala yenda kucela kumane kwasese kuba khona nje kulabaphakelako ukuthi bakhanze ungathi akafanelini kumbe sesitakale kuloko but requests were submitted kwase kuba ngiko kungenele ke ma resources esihlalo kodwa kungako nje sinxusa lokho ukuthi bahlonishwa basibambise nakuseta utekwa nje tabo supplementary we will duly submit a request to this respect Mr Chairman
manager bahlonishwa basibambise kwenta siciniseko ukuthi timbasha tekuchubeka nale rehabilitation tiyendeka sihlalo. Ukhulume indzaba sihlalo ukuthi ingabe seyibuya ka-works mandate yeku-rehabilitate vele ngaphandle. Usokumile works sihlalo utsenkwe vele nelitiko lalihambe khona nje li-inspector belihamba nabo baka-works ngoba kwamanje imandate sesekibo. Housing kusenema-issues lokufuna alungiseke kuze leyo mandate i-transfereke nangabe itawutransfereka but-ke ngetulu kwe-scope salotiko laka-Foreign Affairs kuloku asayina ukuthi bani wenda ini sisebenta nje nalesinabo lesinikwe bona lokhu semthethweni ngaleso sikhathi bobani lokufuna sisebente nabo sihlalo so kusengu-works currently Mr Chairman lesibambisene naye. Bahlonishwa babongile sihlalo indzaba ama-scholarships vele live nalo through lona litiko laka-Foreign Affairs liyayizama ngetindlela tonke njengoba sathi ukuthi ngekhathi even ama-resources are limited. Hulumende ufunda only within the SADC region. Beyond siyaye kuthembakale lona litiko singahulumende laka-foreign ukuthi lisishingele and we are happy with attraction lekhona kuleto ndzaba sihlalo ngoba ayangekwanza emavela abonakala through litiko laka-foreign afisile kusibambisa ukuthi emaswati aye abroad ayofundzela sihlalo. Siyathumisa nje njengoba nabo bahlonishwa badumisa ekutheni nalawo ma-scholarships ingwenyama la ihamba khona iyayingawashiyi vele ngaphandle siwathola njengoba iyatitsinza tindzaba tawo ukuthi ngabe emaswati bafundzi bangacapacitateka kanjani kanzi nanato nje tisebenzi tembuso ama-exchange programs singawathola njani kuze sito improve sifike emazingeni emhlaba in terms of service delivery through the government machinery, Mr Chairman. Issue diaspora policy sihlalo isasetshenzwa nayo matiko lafanele njengoba bebabuta bahlonishwa siphinze siyayisebenta nema-partners ethu las-assistako ekuyi-developeni. Commonwealth is a part of lawo ma-partners na IOM ngilenye i-partner lesinayo lebuka bo-migration and all. So kuyasetshenzwa sihlalo a week ago nje litiko belithula khona ecabinet nakhona leyo progress ukuthi sa-engage ama-stakeholders naseyivuthiwe litayimikisa i-cabinet for its approval nangabe seyicoleke kahle sihlalo bese iyehla malakwane ibuya eParliament Mr Chairman. Emaswati kule specifics lesikhona kamakhelwane wayisengawa repatriate njengoba lamanye amave endile kubafaka emabhasini bekusengefiki kuleso simo njengoba nawo ushito sihlalo ngokuthi sekunemaswati kumbela stranded yini njengoba simunye nelive la kamakhelwane South Africa siyaphilisana sikhuluma i-language le common lesivana ngayo nasikhuluma sihlalo bebavela nje ngema cases kwekuthi kumbe emalanga ayaphela badzinga assistance kubuya ngekhaya labo phuma ngema-passport sinemaswati-ke njengoba umhlonishwa vela nabuta ukuthi kuthiwa live libuyile elithakeni kumbe live likahambi sihlalo kulaba well documented nje ku-affecteka kwabo bekungasiko lokukhulu ngaphandle kulamincele lesitawucela kuyiphendula nga-1 ngale ka-defense ke le ukuthi kude amasotsha kumbe lakhanzakalako sitayihlola nasesiyiteka ngale ka-defense ngathi nga-1 sikhona kuyiphendula kahle sihlalo kodwa nje labanemaphepha emaswati nanyala yaphuma ayangena bebasengazilongoti kakhulu dlakalati kakhulu singemaswati bomakhelwane ngekwati ibudlelwano lesinabo nabo. Umhlonishwa Bhembe bekakhulume ama-ex-mine workers nekusebenzisana naTepa litiko laka-foreign bekusete kumbe lokungama-challenges lokucondzene nalo kulobudlelwano kulamavela amabili kuletindzaba leti lokukhona nje ukuthi litiko lisuku lisemsebentini wekuvusa leli committee lelibuka kukhulumisana endzabeni letifana naleti phakathi kwelive le-South Africa nelala ekhaya li-committee lelikhona some years ago sizama uku-resuscitate kungakhulumisi ama-ex-mine workers kuphela
but tindzaba nje letinenge kunema issues abo truck driver kunema issues bantu laba ma domestic workers nalaba hokako laba phuma bawucuphisa noma bawutsengisa ngaphandle sihlalo litiko la ka foreign liyatsebenta nje tindzaba teku engage la kunema issues khona otherwise letitatepa nema ex-mine workers litiko la ka labor sihlalo lelingaphose libe netimpendulo leticondzile specifically kuloko Mr Chairman sihlalo cishe lokunengi lobe kuthi hloko leti ngasithi yesinza umuntu bese kathi senzile sihlalo isupport nje lenkulu esicelako kilo likomiti ukuthi lisibambise kulama budgets kuthi ngase kuthi supplementary limane likhumbuleke well ngeke libe le rehabilitator kuphela ngeke kube ngine rehabilitation kuphela lesitawuthi ngama budgets kilo but njengoba kukhulumekile kule specifically singayi appreciate isupport kuloko naletinye ke tindzaba sihlalo kwekugcina ngci iissue ya chapter isihlalo sengiphose ngakhohlwa lemcoka sihlalo bobute bahlonishwa bebabute ukuthi kukhona into sesikwendile kuleti calibet khona ukuthi asikhona ukubhadala ama allowances for let's 70 leti kuma missions abroad litiko selitamile sihlalo labafaka nakuma policies lapho se angiwo ne funding yapho se yabangileyenelako to take care of that beku affecta kakhulu le staff sale la sinala ma office khona laba bala ekhaya ku affecteka kwabo beku minimal sihlalo benikhuluma nenzaba yema vacant post vele akhona la filishekile sihlalo manje mancane kakhulu kulesidzingo kutaba kunxusa nje ukuthi nesibambise ekutheni disebenzeke through public service sitothola staff lesanele but leya chapter ibe ngiyitsenza we were hoping silitiko sihlalo ukuthi itawuhamba kanye ne salary review we tried as a ministry ngoba sayidreke for over 15 years lenzaba ya chapter le challenge kulaba laba ku foreign service lesifisako igcina ifinalizekile njengoba nema reports lafanele nema recommendations sekalunga kadzeni sekuthi nje sivane na public service ku effect of the new revised chapter but okhona ukuthi basasebentela live ngaphandle babe ngilebanakekele kahle sihlalo in as far as the welfare yabo is concerned siyabonga kakhulu sihlalo sitawuletha timpendulo letibhaliwe in due course Mr Chairman thank you. Asibonga kakhulu Honorable Minister sibonge timpendulo takho lobe kuselelwimini chair Honorable Minister from the chair indzaba lethi yes I remember as a member of the finance committee I remember 17 point something million lebekuthiwa kutawufuna ihambe towards capital sayithatha leyo mali leyo sayibeka ku 60 sasilitiko lihambe liyolungisa certain things we said as soon as balungisa lokulungile bakulungise I release leyo mali leyo it's in the report of finance committee we said that nangabe it's a pity nje nangabe lisilitiko lidi imali ikhona ikhet 6 ayihleti khona hamba nje noyithatha nisho ngoba nayo nalo libandla la PAC it appears lokuthi nike navela nathi iqhaza letindzaba ukuthi leti imali lebekubutwa tasemaputo takuphi kuphi tasebenza kanjani I think you explained those things were supposed then to release le mali yenu lekhona ku budget for this year yaka capital so singayiyekeli leyo mali leyo ikhona siyayiva indvuna endzabeni ukuthi i-supplementary vele tawudzingakala to attend to the many gaps that are there ekakhulu nasikhulumise ema-office ethu nalo libandla laka PAC liyile leyo tibonela lama-office ukuthi awungathi vele akabi kakhulu so we hope minister nelitiko nitayisukumele etulu le mali ngoba benibudgetile ukuthi lonyaka nifuna ukuthi lungisa letindlu hambani niyokuhlala phasi ne-finance ni-release le mali ni-recall from head 6 la ihleti khona yes kucizelela kulo ucetha kusho chair singabanika tologcina chair ngoba banenhlanhla le foreign affairs ina 3 wemalunga e-finance la endlini le committee ngiyabonga chair. Siyabonga kakhulu umhlonishwa so minister nelibandla given that you were so kude ma issues la khona kangako laqhamuka khona endlini
ne-report yenu iyevakala ngithemba nje sibahlonishwa abathi ayi-presenter nasa-adopte ama-report bayidefende ngoba bayivile i-clear. Singacela-ke ndvuna ukuthi makuphela ilanga lakusasa ndvuna nibe senisibisele le timphendvulo ngoba vele indvulo niyoyihlanganisa nje nyalo nanisuka la usekuthi nje wena utawusala minister ngoba utawungena ka-defense otherwise uyothi nawubuyele ehhovisi ukuthi awukhanza bo-PS nelibandla sebatilungisile timphendvulo bese by end of business tomorrow itabe seyikhona i-report eParliament. Siyabonga kakhulu Honorable Minister for your time and sibonge nama-officials sibonge nebahlonishwa for their time. Siyabonga kakhulu Honorable Minister indlu ayiguqe kwanyalo siyabonga.